na mene eye big Akwes akodi enkomo akwesi anope ma mo ache kwame anope me jemuso na mo want say yesu adom ye gina na mo so denden de sire osisi ma edin anope no akwesi me ho se wani age me hwa sire wo kasa kwa akwesi ase ni je bia ba mu kwame mani age na mani age nyina no ejina say Dr. Patricia Sedua Cranton aka Mama Pat Mama aka Evangelist yay Nana Patricia Sedua eno na mani age ewo kwame akwasi ya se mani age a kire sesi ane de enkomo ni nyina kire se eyade se bibia kwakwa dadin na sesi akwasi TV ni dabe na eba mu bie kwame bacho dedi kan me nya djuma o NCA sa ane de to su nyenu no friends eda o mu baba be bie ni de kwame me de me da se me ma me awo na se eye mi anka se minu anu no sa da ne pote no me mfa nya hwe ehun hia me de ne se me wo won ma na se bia afedes ba hu se bie enti akwese kone kwe wadwuma o so an makwa madwuma e wo so enti kwa me se da e ka se be bie ni de me mpa ko bisa no mapa hu me de me ti ba bi e ba ana me kwa me na akwase eye sika 4 billion na ye de to mutiri so sika na kasa na tu ya na se wu na tu ya ma no kwa me ba jo na kasa ene tu ya ni sika na enye me na me tu ya ma no na hwa mo ne ye form dance for nka dance for ne ho kwa ba jo ni say me say a dance for am gina mu ma no wo nka ho kwa me ba jo da bi me nka ho na eno ni yenim sa ni kunu ansoso eka ne ho court obi na nipa bebre ka se ni kunu kra tuya sika ni bi eno eye no kra na akwati utemenka kwame bacho mente wonka ye papa metio akwati gina ye ni eni nkomo mate metio me say yenim sa na Agradaa oni ni kunu ene kopie mu court wa na videos aye hunya na ni kunu kan sika ni kunu tua bi kwame bacho wosi unim say videos abai no na Agradaa kunu account yes eti ye pese u se ni kunu tua sika ni bi boa no ana kwame bacho wo kan bible say oba ni be ma omienu ye honam baako eni ntino omienu eya warefo enti se na Agradaa etua yo se ni kunu etua yo mi de dami se yeso matua ho de mankwa ko bi se mu bia hu se be ma ne tua no so ba ne tua but omienu nya ka bo mu dia omienu nya na etua akwasi eni ji amwenye Ghana fo bi eka se ase munyane fo bi sa ase sika ye twa de to na Agradaa tiri so no ase sika ni sa wo ne sei kwame bacho Ghana ni bi obeka sa asem ni bi ase sika ye twa to no so ne so bia no onim nyansa sawa efi say wo say ni pa wo nya lawyer ana wo nya judge ni asala judge ni no ti adwom no ana hu ni say sa so bo de bo eye maame no hu sika ana wo say wo de to ne so eni nti no wo de ato no so na se maame na tua wo be bie wa no be kasa asem ni bia no de di kan unim nyansa de to so mienu adwum o mre de to so miensa na se wo fa maame no tan na de so mo na emom no asem na pote na abeda ho no enye no na wa wa dwe se wo kan wasem bi se nipa asem ane tan ba yen tan nipa enti so timi ko tan nipa ja asem ne dia na sa nipa na unim nyansa maame no de kwadua di boy ni nyina no the end of the day no judge no judge no ehwemu no sika potia so de to maame no so no ana ode aba betuga enti ode betuga ye onipa ni bi wo benya ye obi wo nya ti se maami enya necessary de jajano necessary waba bontia necessary ti be tie mu kaka se asemo a judge no sika ode to no so no sika ni so asenka o madi bi kan na wo say nipa no make catch your point blank se wunim nyansa na ke Kenya safo anye se do ka ho e wo Ghana ha fi say ya fa pepe ye fa nto e bia pepe ye da
upon say maame no me nisem be 3 months ni nisem kodi eye court no ensem pot na buy and ye attack aya asem no but enkofo pie ja asem ne da ho anu ma attack eye nipa dia no e ba ne sa na onye good eye journalist obi a wa asem ba wa attack nipa no person dia onye good analysis person asem ba dia ye ta asem ye nta nipa enti be gidi say dear judge no any lawyer no enya ko montra sikika bom no sika ese de to ma me no so no ana o media betu ga ye de ato ne so ana ma me no so atua ene ye di hu eye eni gisem efi say eni pen pipe ni seke de ni betum na ke fa ni na ko nya na ke na tum but ye fa ni onya ye no ene nei ye ja na babo nche no uko prison sa oni pepi won ma ya fa o mo but o manya sika ntuanti no ene do makotum enti wote won ma bompa e say sika ubenya bie na se wo ba asem a wotimi sika no twetwa ho etimi ade aje ho ne ni pepi an wo asem ti so bi wo ba asem a ya mususu nka ne ni pepi an wo asem no kwase Akwesi sesia no enipa bi ka se wo maame emra na o yes ka gere a chese na wonim nyame no obu wo mo ai bi so kasa enti sesia no sankofo no musika no de bema wo ma na se ni nyina akodi bonsam jam kwa mo bi obekasa asem bia no wajimi onim nyansa Akwesi yenya wa hanom na mimi sika kwampa akoda eye ayi efese men's gold bibi say men's gold di no ba ni ya titi iskara de amaya na men's gold omo sika ko di men's gold asoja for a police for a company for sika ko di men's gold bi say men's gold e ba si esi egunu ya di men's gold e sika ba na obi be kasa sim de na dwumo ha wo be kasa na Agradaa eju sika ntyangi sika for yanju sika for mano ye do court no court sa sem na ni bi wo ho udu koto sanse bra mutia bontia moka mo jimie na munim nyansa mu bima no na moka nsamfo na moka nsem nyani no o ma jimi no o munim emra kokota emra o enye no kre nya ka no court enye emra enye ka no court enye no kre enye ka no court entiru jimi ko ka no court say ai enye no kre say e fe say na Agradaa ejim sika wo be ka sasem de wo jimi wo boda wo ya bua because you play you play for okokota emran ye kan ho emran ne say say ade na osika kodi ma me no e kwa be so fa so osika kodi ma no eno ne ni emram wo ka se je sadie we na e fa koye sadie we anadi 12 o'clock e dia ye sadie we o ma ne bo 1 o'clock na so koye ade ne be ye ana se nyeye eno evidence be na wo say sadie na nye ntu ko akoju sika anko for so long kika mo se mfu kika mo se hunu e wa bonte se ani ai waji o musika no ani so tuo mo back kokot ni ku bisa police ni bia oni court nsem se susumu nsem ka no court na susumu nsem ka no court potla necessary conformi e ju sika bia o ju sika ndi o ju sika di free ye ko de kokot ni ko police station ye tibi njema na tibi njema o tira e ti Ghana fo mu hwe nyansa na munje jimi no na munje nsema munyi mo na mo de ba no keka ka no what you say sie nyansa ne sie ne sie adwene ma adwene ma oti mo odwene nyedu e fo sika fa koma e fa say obi no ni na keka so de court so de police station yakoso fo ma so fo no erika say what e fa say yemra cancel amokotie iska so fo no cancel ama na yi ade okopen no nyakopa anya ma yakose kwa ko giska no sofo no cancel on da what be da obi be ko sofo bi on so ko cancel wo gidi 2000 omo na so da bia so baba be mu sofo a yi so tua 2000 yi so tua 3000 yi so tua 5000 bisa o se one na ko sofo no so ko cancel ama sofo no e charge ni gidi 2000 a wodi na bisa de ko tu nyakopa ni ma nyakopa anya ma na sofo de ti ba tani sika no ade amba nda e bi sida e bi ko ka fa se mu police station say so for be so mama cancel no ye no o wi se penisika so for the no sa de nyakopa anya ma nti no so for fa ni misika mama it means that the same thing to akonfo so ko de no kokubu nsam o ne so ka so ko akoye ade na ko sa de ko no anye ya ma wa untimi ko na kokubu nsam so ko akoju sika Ghana fo bu hwe nyansa no ma dwumo mre mo be ka sa se ye wadwumo mre unu ye woka Akwesi na say na kofo de toto me ba kwame na say na kofo de toto friend say bible mu ana ayi hwan sachiraye
and o ka so obo emprenso ahodon so dia ma enkofo ono no tax collector no onye konfo eti mu just say jibini ne sense of phone abotisem na enkofo keka no se mu ni mu a ye ka che mu prenye prefa wo du sika ko e bia na nagada ju sika bia ashi uti fa ko ba bia ese Akwes sika no bia wo pa umpo sika na hye ashi yo ya fa ko ba bia no bi to da ko Ghana o ko konfo bi wo ne so ju sika ne udi na uko police station so ko report uko police foti magistrate no fama yo uko ko twenty magistrate no fama usika na se but abe na de ko so ko pesca so ga ko pesca sika na ka ko pe no ko na ka osaka ka ba weka enkofo mu ba na gada hon ma o mu ba ya eyeye mo mu no o mba bonche be kan na wo di anye ya ma wo ene me si ko no nti ban ko ne sika na sia afi na be ya no de se court ko je koma enipa o mu ebubo enkofo se ai na mon ko de court be jama mon ko court be jama enei se nipa mon ko no ko jom sika emu amadwumo mra munnim ebra nim wo so no Akwes eye adwubre producer man nso no why enti no that was big Akwes ye ne twetwe nkomo no waba be kirem enti mo amosemo kwa akwaji musika no yesisika no ahye nti omo a ono se omo mo ko ho no omo nim nyansa na ono so omo so omo te omo ye no so omo so ye de se ne de omo on say sometimes on me ade a me pɛ on my life so obi o so nsem hu no so ene me bi wo ha ye nsem hu no ni kwase so na we nyina ye Ghana fo sika ni bre fi se Bible kan wa se me do open ho ntamanya de sa ko hwe do mutu ko so anya ne dia sika ni bre na ye Ghana fo bi no obe okwase ya ebi na ato mo 100 million na nka wo de ye adwuma anka benya mfa so so de ko pesika guarantee age ya enti ne Ghana fo ni bi na ama we nyina ba ama big Akwes nya ho ada on so case for them so kan wa from Aguna Street do say please tell confirm Agradaa don't force anyone to come to a shrine to steal from them